Patalo fatu talafolo radio Samoa le nei tai au, ma lole soifua manuialo maia o talo le asangafua. E lata ile lua afe fitu se lauta avale wa faale au ngā ino Warren of Fitness po WOFs, ona ele isao, ma ele ile lei atu atua ona pasi. O le whai unga wawele ale pulenga le waka kotahi le o tau fia le tu ma wele pulenga le Mr. Q's auto I Henderson I se sifo au kilani, e na te whaia siaki matu ina atu WOFs o ta avale. Ato ai ma le faale au ngā ino pe pa umane o te avale na pāsia e la lato inisinia, ma o loo au ngā I le taiminei. Ua manino mai ai fo'i mai le pulenga e nā te le tutongia le tau o pepa nei wa ia faale au ngā ina, ona ele ile leo na pasi. Ma ele o ia te ia fo'i le tali o le fesili pe to I tutongi mai la le pisinisi po le fale inisinia lea ua ia tau fia. Peitai, o le fautuanga, o le saili o se fautuanga tuto atasi mai le Citizens Advice Bureau. Ai le pisinisa Mr. Q's auto ma sia singa na whaia le ima mawatu, na mawaia le o le leo na whaia siaki, mai le pulenga e tele mea se e le o whaamalia ina I ta iala. Ma ua ia whaalea o ngā ina I le lua afe ono se lau fitus fulfa Warren of Fitness. Mai le waka kotahi, o le wola te o whaafeso ta ia ave ta avale o ta avale a afia, ma wha iloa ia ina se o na pasia wafso la tau sa, ma o tatau na whaia se ngā yo inga vave. O le atoe o osi ese le swinga wha au popo le pili e wha atu la fono le Three Waters le o ta utino le malo na se o na io e ina. Mai le ta ita I o le mauta Chris Hebkins ana nafi le tai au. Ua ta utino ai wanga I le malo e wha asao pe atoe poto le mauta tai au. Ma o le wha upopunga na se o na tu ia I le pili. O le swinga wha upopo le na ia wha awhainga tai I tu te e le mana o e wha atu to atasi a se ta wheso ta I male vaitau mafa. O na whaia nisi swinga I le lumanai. Lea e mo mia I le lango le ono se 10% o le mautafono na I lo le to atele e mafuli e lango. O se swinga fo I wasawa I nei le fesili, pena wha awhewheo na misi le sila le malo, le loia sili, wha ape I lato umana iai le vaiaso taluai, le wha upoponga na au mai tutono le greens. O le pili wa tala noa ina, o le awhato a umanga aluenga wha ai wal komiti, ma o leo le ato e wha afo I ai awale toi o osi ese le pui, lea ele I tele ni aso talo na tu iai. Wa lea ai mai le malo I le toi tutongi ina mai o nisi cost of living payments, ai o lo o toi wa ai le fesoa soani o lo tu ina mai mo le tau o le swau. O pei meni na ina tutongi au wa I mai le malo e fesoa soani le tau ngata o le tau o le soifuanga. Ma I saunoanga le suipa le Mia Grant Robertson ana nafi, na ia wha amauti no ai e le o iai I le lisi le malo le tutongi ina mai o lea fesoa soani. Peitai, o le fesoa soani le malolo iai nei e wha amama I le tau o le swau. Au leo le tu e le o toi mamau wha eilo mai e ui o lo sawai ma le wha manatu, e le o se fesoa soani o le awhaiwhai iai pea I le lumanai. Mati le ana amata fesoa soani mai I le malo I le avese o le 2.5 sene I le lita ma le tau o le swau. Masa I o mai ai u lai toi wha o popo leo lo iai le taiminei. Ma o le masina fou leo lo ta oto e wha amai ai. A o tali eila si tala mautino le malo mai le suipa le mia, e maule tonu ai ele ita le kirisimasi. O le atotongi le Google ma le meta tala o lo o la ua reportia. O se tala lea mai le malo a o anga ia yetu ufaatasi le tu la fono o le a le to e maua fuai tala fou le o lo o la ua reportia. Na manino lava I le saunoanga le minister o faasala launga Willie Jackson I ngoa le Google ma le meta le e ana ina le Facebook ma le Instagram e totongi tala fou o lo o la ua reportia. O se tu la fono le a amata I feuta na inga matala noanga a wase malienga ia au sia. Ma a whaia e whaawhainga tau na o lea I leisi si tepu e pā kengi ai. O se la asanga wo iai ni usila I le mai alanga ai e nisi o ofisa whaasala lau. Ua tatau ono tātou whaata ita ia au se tālia, lea e tā pāle tatau ono tatongi o reportia whale whaasala lau. O lo o toi reportia e ofisa whaasala lau te tele mai whafo. I whaatusa tusanga o lo mawe au se tālia le tusa ma le lua se lau miliona, tālua nā lo I e le tusanga tālu ai. Ma a ova ava ai ni usila e tutongi talo lo tu whaatasia e ofisa whaasala lau I tutono ni usila, pe a male tolu se fulu I le 5 miliona, tu peto e sau I tutono lea maketi. Mai le minister, e le whetau I le whaasala lau fua e pule ngai e le Google ma le meta o reporti o lo o haluai tu peto whaatasia. Ma tala whaaiu, wala patai mai le pule ngal SPCEA tangata o lo o whaima masani le tu o ta I whau tutono o ta avale a o iai tau vevela. Silia ma le lua se lau wha aseana wha au atu le pule ngai le tausanga te aluai.
Whaatatawi ta I whauna maui tutono ta avale. Ua sawa I fo mal wha manatu I le soli tu la fono le anga I goinga. Ma o se tasi e maua na te solia o atu le tonu se lauta ala le whaasalanga tupi. O se whautuanga malipulenga a whai e alwe whaatawe sili ai le tu I le whale po le sa ili o se tua o ia wa aia na ilo le tu I tutono ta avale ma le vevela. Ai moso o se tasi e mawaina ta I whau o loka I tutono ta avale o loo wala au mai whaafso ta I le SPCEA po le wala au fo I o leo leo. Tala na o le tai au, manuia lam tangol mai asu.